كمي تعلو كبرات تختاتلتي مدبنا مسانا تنحكم كتكتاتلو بخبرنا عدمكو ناب الزرزراتهم كسجر فلماي زينانا تكبار معماد زبط حنزلو بمعاتو بمأخلاي سلسة دكنسيون ناب ريفرال هوسبيتال عيداري متعا كمزلوها دوچه فاليت ابتيب اللاب هابا تقراي كوينات ابزغت صلالو ابا زحز اوان قصري بعلو زيتنصر دقنستيو بالسراويت ايثيوبيان ايرتران عمت يبصحن كمزلو مرداتاتات يحبروم كابا ورحت حساس كساب لكاتيت ابزلو سلسة اوارح طرح لعلي 524 دقنستيو كم تعمصا تفليط اللام إذن 524 دقنستيو أبا كتما مقلن عدقراتن كمون أبت خبابي أبا طرح ريبورت زغبرا مخوانن تبتاب بيرو دقنستيو بمصراح دوچه فلئيو تبتيبو زلام أبلعلي زن دقنستيو زبتصح زلو تقم طرح معماس زيكونس بحيلي أبا زغبر قلس አካላዊ መጉዳእቲ ዝበጽሕን ብርክዝ በላ ከም ዝኾና ጋዜጠኛ ዶቼ ቨሌ ኣብ አይደር ሆስፒታል ጻንሒቱ ከም ዝተዓዘበ ገሊጹሎም ንኣብነት ካብ ዓዲግራት ፋጺ ከባቢ ዝመጸት ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ብ15 ሰራዊት ኤርትራ ስለስተ ዓመጸት መሓውራ ዝለመሰሉ ኩነታት ከም ዘሎ ኣብ ዙርያ እዚ ነዊሕ ዓመታት ሰርሐት ሓንቲ ሓኪም ሆስፒታል አይደር ገሊጻላ كساب مودعتا كي عمتا زكلاخلا كمتي موناليزا زبلا وعروتات بسراويت إرترا مودعتي أكال زبت حننتلوا كمون كساب مودعتا زتخلاخلا بجكانا سراويت إثيوبيان إرتران زتقتلا بركز بلا كمزخونا دوچه فيلي أب زقربو تبتاب حبير اللهم أب كتما مغلق قبلي 11 زركبو زلو مناعسي زرئيو زلو تتاناي معك قبل أختو تتناخيرو كقتل كم زلو نبرتي قليتام بلمود طابع السلام الناتبها لأبتواع قبلي 11 زركبو مناعسي توديبوم سلام تتان كبابيوم أب مرققات وزيتا وسراح يعمو كم زلو نبرتي قليتام اللالو كم زفلت قبلي 11 كم عداقا قداماي ويان حويسو عزيوم بركز بولو عبيت تكالات نقدي زركبولو كبابيو بتبقسو اتومنا اسي سلامنت اتتان ناي معك ابسرحتي كابز جمرن نزون بسافحو زرأ زنبرا سرقن تقمت اتتان منكاي كم زرأي حبيرو ملو كم زيوم زبولو سناي تمكراتات ون أبا كتما مقلن أبا كالقوت كتماتات كقافع كم زلو نبرتي أبا زل أخلنا حبريتا قليت أمالو أبا تقراي قلقاروت بانكي زي اللولن كبابتات والسن بمخانن أبا مقيار حدوش بات إرا كم استشقرو كابا تقراي حبريتا زقبلونا نبرتي قليت أم هاجراو بانكي إثيوبيا أبا تقراي لوطي حدوش بات إراز كايدل وسن جزي كاب عسران تشعات لكاي جميرو أبزلو 10 معلتات مبالو يذكر كوينغنا حزي بزلو حبريتا بركز بالهزبي تتقاماي مقيار حدوش بات إرا كم زي كونا إيو زنقر زلاب مغنياتو دما زاقيد بزي زاري كويناتن كمون قلقالو زركبو البانكتات أبا وسن كتماتات بمخانو زيادة كم استشقرو قليت أمالو كابزو توساخي هزبي نبراتو زخوانا جنزب حيزو أبزنك أساسل أوان بسراويت إرتران إثيوبيان يزرف بمهلو عبي سقعات كم زحاد رأيو زرخبنا يحبريتا زنبلاخات بمهانو كساب 10 مقابي استقمت مرها قبري مقيار حدوش بات إرا زي قيزو بمهانو ويك النواح ويدما أوانو كلوات حبريتا أغريبا ملوم سراويت إثيوبيان إرتران أبل على حزب تقراي زبط حوزلو معليا زي بلو قفعتات تدفينو أي ترفن استفلالي على نخمر رخب تحفاشات ولا كوانا بتقراي كياتو آبيي استفلالي وديتات تتصاوده عالم لخميدياتات قنا بزركابا نمحبر سب عالم إنك الحوو يركبوم أبد حساس ميديا سكاي نيوسن أفريكا نيوسن زوادة دوم دلاب تختاتيلكم نيركم يخوم حزين نقرب لكم دما
ኩባንያ ቴሌቪዥን ጀርመን ZDF ዝተባሃለ ሚድያ ብቋንቋ ጀርመን ዘቕረቦ ምድላው እዩ ኣብ ኣኽሱም ዝተፈጸመ ጅምላዊ መቐተልቲ መበገስ ታሪክ ገይሩ ዘዋደዶ ጸብጻብ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ዝተዓቐቡ ተመዛበልቲ ከቢድ ስቃይን ጸገምን ይበጽሖም ከም ዘሎ ኣብ ትንታንኡ ኣስፊሩሎ ምላሽ ክትህብ ዝተዓደመት ሚኒስትሪ ሰላም ሙፈሪያት ካሚል ድማ ድርቅና ዝተመልኦ ኣብ ትግራይ ዝተፈጸመ ግፍዒ ከመያታታ ክትክሕድ ተራያላ እቲ ምድላው ተኸታተልዎ Seit November aber tobt hier der Konflikt. Nationale Truppen kämpfen gegen Kräfte der früheren Regionalregierung, offenbar unterstützt von Milizen und Soldaten des Nachbarlandes Eritrea. Vor allem ihnen werden viele der Gräueltaten vorgeworfen. Etwa in der für äthiopisch-orthodoxe Christen so heiligen Stadt Aksum. Ende November soll es hier laut Amnesty International zu einem Massaker durch eritreische Soldaten gekommen sein, nachdem lokale Milizen sie angegriffen hatten. An dieser Kirche sollen viele der Opfer begraben liegen, was ein Mann vor Ort bestätigt. Die hier Begrabenen sind an verschiedenen Plätzen getötet worden, einige in ihren Häusern, rund um die Kirche oder auf der Straße. Laut dem Amnesty-Bericht sollen die Menschen erschossen, mitunter regelrecht hingerichtet worden sein. Wir treffen Familienangehörige von Opfern. Eine Frau zeigt uns, wo ihre getöteten Verwandten lagen, eine andere schildert, was geschah. Mein Vater, mein Bruder, mein Mann wurden von eritreischen Soldaten getötet, als sie das Vieh fütterten. Wenige Tage vorher kam mein Baby zur Welt und ich bin am Boden zerstört, weil mein Mann tot ist und ich nun alleine mit 3 Kindern zurückbleibe. Wie so oft in solchen Konflikten leiden die einfachen Menschen am meisten. In vielen Regionen fehlt es an Lebensmitteln, Medikamenten, Wasser. Wenigstens etwas Hilfe kommt mittlerweile an. Aber Tausende sind vertrieben worden, viele von ihnen gestrandet, etwa in der Stadt Shire. Die Menschen hier haben offenbar Schlimmes erlebt. Hört zu, bitte hört zu, wir leiden. Sie haben meinen Sohn getötet, das ist seine Frau. Wir sind vertrieben worden aus unserem Zuhause, also müssen wir jetzt hungern. Wir haben unsere Heimat verloren. Die Wut schlägt vor unserer Kamera in offenen Protest. Die Regierung in der fernen Hauptstadt Addis Abeba wurde bereits mehrfach aufgefordert, die Gräueltaten aufzuklären, an denen auch die eigenen Soldaten beteiligt sein sollen. Die Ereignisse würden bereits von der äthiopischen Menschenrechtskommission untersucht, heißt es. Wenn der ganze Untersuchungsbericht herauskommt, werden wir genau wissen, wer vor Ort war, was passiert ist und wer was getan hat. Die Vereinten Nationen fordern eine unabhängige Untersuchung, um das ganze Ausmaß ans Licht zu bringen. Es geht um nichts Geringeres als mögliche Kriegsverbrechen und mögliche Verbrechen gegen die Menschlichkeit. ዝተፈላለዩ መድላዋት ብዝተፈላለዩ ዓለም ለኸ መራኸብቲ ሓፋሻት ኣብ ዝጋወሕሉ እዋን ዝተዓዘብናዮ ሰናይ ነገር እንተሃለወ ህዝቢ ትግራይ ዝበፅሖ ዘሎ በደላት ንምግላጽ ዝጥቀመሉ ዘሎ መስርሕ ተቃውሞ ይበል ዘብል እዩ ተጠናኺሩ ክቕጽል ይግባእ 15 ጋዜጠኛታት FM መቐለ 104.4 ናብ ስራሕ ከይምለሱ ከም ዝተኣገዱ ካብ መቐለ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ኣመላኺቱሎ እቲ እገዳ ተቐሚጡ ዘሎ ብግዚያዊ ከንቲባ ኣታኽልቲ ሃይለ ስላሰ ከም ዝኾነ እዩ ኣታኽልቲ ሃይለ ስላሰ ብግልፂ ንስኹም ካብ ሕዋሕት ኣተሓሳስባ ዘይወፃኹም ደሞዝኩም ጥራሕ ካብ ምብላዕ ወፃኢ ጥር ትብል ለውጢ ኣየምፀኹምን ክብል ብዳዕ ዝተመልኦ ዘረባ ከም ዝተዛረቦም ድማ ተፈሊጡሎ ኣብቶም ዝሓለፉ 4 ወርሕ መትከል ብልጽግና ፓርቲ ናብ ህዝቢ ከይወርድ ኮነልኩም ክሰርሑ ብምጽናሕኩም ኣይተድልዩን መባሉ ድማ ተነጊሩሎ ብፍላይ ባሕቲ መጋቢት ንዝተኻይደ ኣብ ገዛኻ ኮፍ ምባል ጻውዒት እብያስዒቡ ኣብ መዓዲ ስራሕኩም ኣይተረኸብኩምን ብዝብል ናይ መወዳእታ እገዳ ከም ዝወሰደ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣብዚ ሕዚ እዋን ሪፎርም ብዝብል ምኽንያት ንዕኡ ዘገልግልዎ ጋዜጠኛታት ንምቁፃር ዘካይዶ ዘሎ ጻዕሪ ብዘይካ ክልተ ጋዜጠኛታት ካልኦት ክቕበልዎ ኣይከኣሉን ቅድሚ 4 ወርሕ ኣብ መዓልቲ 18 ሰዓታት ግልጋሎት ዝህብ ዝነበረ እዚ ሚድያ እዚ ኣዝዩ ተደማጻይ ከም ዝነበረን ኣብዚ ሕዚ እዋን ግና ኣብዝሓ ሙዚቃ ዝበዝሕዎ ግልጋሎት 10 ሰዓታት ይህብ ከም ዘሎ ካብ መቐለ ዝበፅሐና ሓበሬታ ኣመላኺቱ
ከተማ ደቀ ምሓረ ብወጋዓት ሰራዊት ኤርትራ ዓለቕለቕ ከም ዝበለት ካብቲ ከባቢ ዝበፅሐና ሓበሬታ ኣመላኺቱሎ መሰኻኽር ዓይኒ ከም ዝገለጹልና 8 መጋቢት 2013 ዓ.ም ጥራሕ ኣስታት 290 ውጋዓት ደቀ ምሓረ ከም ዝኣተው ገሊጾም ኣለዉ። ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ከተማ ደቀ ምሓረ ዘይተለመደ ሰፊሕ ዝኾነ ምንቅስቓስ ኣምቡላንስን ሄሊኮፕተርን ከም ዝተረኣየ ተፈሊጡሎ። እቲ ምንቅስቓስ ብናግኡ ዝሕል ዝበለ ዋላ እኳ እንተኾነ ኣብቶም ውግዓት ግና ላዕለዎት ኣመራርሓ ሰራዊት ኤርትራ ከም ዝነበሩ እዩ ተሓቢሩ ዘሎ። ቅንያቱ ንዩኒቨርሲቲ ራያ ማእኸል ዝገበረ ሰፊሕ ዝኾነ ምንቅስቓስ ውግዓት ብሄሊኮፕተር ክካየድ ከም ዝቐነየ ኣብ ጸብጻብና ምቕራብና ይዝከር። ፓርላማ ዓባይ ብሪጣንያ ኣብ ጉዳይ ትግራይ ጠሚቱ ዋዕላ ከም ዝገብር ተፈሊጡሎ። 9 መጋቢት 2013 ዓ.ም ንጉዳይ ትግራይ ጥራሕ ጠሚቱ ዋዕላ ዝፀውዐ ፓርላማ እንግሊዝ ኩነታት ትግራይ ብዕቱብ ከም ዘተሓሳሰቦ እናፍለጠ እዩ። ኩናት ጠጠው ኣብ ዝበለሉ ሰብኣዊ ረድኤት ኣብ ዝባፅሐሉ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ጠጠው ኣብ ዝብለሉን ከምውን ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ዝወፀሉ መስርሕ ዘትዩ ውሳነ ክሕልፍ እውን ትፅቢት ይግበር። እቲ ኣኼባ ትፅቢት ኣብ ዝግበረሉ ድሮ እውን ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ሃገር ዶሚኒክ ራፕ ንፖለቲካዊ ኩነታት ኣብ ትግራይ ዝበፅሕ ዘሎ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላትን ቅልውላውን ከም ዘሻቕሎን ህፁፅ መፍትሒ ከም ዝደሊ ድማ ተዛሪቡሎ ዘረብኡ ተኸታቲልና ክንምለስ። First of all, as I made it clear to the Ethiopian government when I was there, we need to see unfettered access for humanitarian purposes into Tigray, so we get some proper facts that we can verify, but also so we can support the vulnerable. There's a risk of famine as well as the human rights abuses that your correspondent was looking into. We've also got to galvanize the international community. So in February, when we held the presidency of the Security Council, we had the first discussion, if you like, I think that there's been on the situation in Tigray under our auspices. And of course, the aid and the humanitarian relief we provide is very important. ከም ዝፍለጥ እንግሊዝ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝበፅሕ ዘሎ በደላት ብዝተፈላለዩ ኣጋጣምታት ካብ ምኹናና ብተወሳኺ ኣብ ባይቶ ፀጥታዊ ድሑራት መንግስታት ደገፋ ንትግራይ ከም ዘርአየት ይፍለጥ። ቁጥሪ ክታበት ኣስትራዜኒካ ዘወንዘፈ ሃገራት ኣውሮፓ 13 ከም ዝበፅሓ ተፈሊጡሎ። ክታበት ኣስትራዜኒካ ደም ናይ ምርጋዕ ግዳማዊ ፀገም ኣለዎ ብዝብል ንፈለማ እዋን ንዜጋታታ መሃብ ጠጠው ዘበለት ሃገር ዴንማርክ እያ። ንዴንማርክ ሓዊሱ ጠጠው ካብ ዘበለ 13 ሃገራት ኣውሮፓ ጀርመን፣ ፈረንሳይ፣ ጣልያን፣ ኖርዌይ፣ ስፔን ይርከቦም። ምህርቲ ዓባይ ብሪጣንያ ምዃኑ ዝንከረሉ ክታበት ኣስትራዜኒካ ዛጊድ ንልዕሊ 11 ሚሊዮን ዜጋታታ ከም ዝሃበት እዩ ዝንገር ዘሎ። ዋላ እኳ ኣብ ምቕፃልን ዘይምቕፃልን ሃገራት ኣውሮፓ ካብ ኤጀንሲ ኣፋውስ ሕብረት ኣውሮፓ ውሳነ ይፅበ እንተሃሎ ውድብ ጥዕና ዓለም ግና ሃገራት ከየቋርፆ እናተማሕፀነ እዩ። ዝሓለፈ ቀዳም ክታበት ኣስትራዜኒካ ምሃብ ዝጀመረት ኢትዮጵያ እውን ወፍሪ ክታበታ ከም ዘይተቋርፅ ኣፍሊጣላ። ኣብ ምምላዕ ዓብዪ ግድብ ህዳሰ ጠሚቱ ሰለስቲኣዊ ውጥጥ ጠርዚ ከም ዝነኽአ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ቅንያቱ ኣብቲ ግድብ ጠሚታ ብተኸታታሊ መግለፂ ዝሃበት ሱዳን ኣብ መንጎ ሰለስቲአን ሃገራት ገዛኢ ስምምዕ ክሳብ ዘይተበፅሐ ማይ ምምላእ ክሕሰብ የብሉን ክትብል ብቐዳማይ ሚኒስተራ ሃምዶክ ኣቢላ መግለፂ ምሃባ ይዝከር። ካብዚ ተወሳኺ ብቐጻልነት ኣብ ዝካየድ ሰለስቲያዊ ልዝብ ክሰፍሕን ዓለም ለኸ ሸምገልቲ ክሕወስሉ ብዕሊ ሓቲታላ። ክሕወሱ ኣለዎም ኢላ ንዝኣመነትሎም ኣሜሪካ፣ ሕብረት ኣውሮፓ፣ ውድብ ሕቡራት መንግስታትን ሕብረት ኣፍሪቃን ግልፂ ደብዳቤ ከም ዝፀሓፈት ሱዳን ተፈሊጡሎ። ብተግባራት ቀዳማይ ሚኒስተር ዓብደላ ሃምዶክ ፀላዕላዕ ዝበሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ግና ብወሃቢ ቃሉ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ዲና ሙፍቲ ኣቢሉ ምላሽ ይብሎ። መጻኢ ወርሒ ሐምለ ኢትዮጵያ ተካይዶ ካልኣይ ዙርያ ምምላእ ዓብዪ ግድብ ህዳሰ ጠጠው ዘብለሉ ምድሪ ሓይሊ የለን ክብል ምግላፁ ኣፍሊጡሎም። ካብ ሃገራት ኣውሮፓ ዝተሳተፍሉ ዓብዪ ተቃውሞ ሰልፊ ኣብ ስዊዘርላንድ ጄኔቭ ተኻይዱሎ።
ፊት ነፊት ቤት ጽሕፈት ውድ ሕራት መንግስታ ሸውዓተ መጋቢት 2013 ዓ.ም ኣብ ዝተኻየደ ታሪካዊ ተቃውሞ ሰልፊ ልዕሊ 1000 ኪሎ ሜትሮ ተጓዒዞም ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣውሮፓ ዝመጹ ተጋሩ ዝተሳተፍሉ ኣዝዩ ዓብይ ተቃውሞ ሰልፊ ነይሩ። እቶም ተሳተፍቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ብሰራዊት ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝበጽሕ ዘሎ ግፍዒ ጠጠው ክብል ውድ ሕራት መንግስታት ጸቕጡ ክዓርፍ ጸዊዖም ኣለዉ።